verse lesine. Wabakhumbula abantu bakhe loba kanjalo inkosi enkulu yasekuphakameni mayiloba lengoma ka60 ivesi lakhona yilesine ithi wabakhumbula abantu bakhe abanquluzisa ubala wayesebathumelela uIsaiah inceku yakhe ngokuba yena elungile ayibongwe inkosi manje ke ithi inkosi uKristu umbuso wezulu uyaphangwa ithi nabawuphangayo bayawuhlwitha kufanele kube khona lokhu kushayisana okuba khona makuyinkonzo ayibongwe inkosi zikhonze izinhle zenkosi siseyinsukwini zayo inkosi enkulu yasekuphakameni uma amadoda esebenza emtateni ngenye imini ithenye yawo athe esebenza emva kokuba 1935 usushayile wadlula nje basibheke ku2 May mawusushayile wadlula ithi yabona ukukhanya okwakuqhamuka lapho olwandle lapha khona engathi ulwandle nesibhakabhaka kuyahlangana noma kuyahlukana ithi lokukhanya kwaqhamuka kukhanya kakhulu uthi kuthema sekusondele ngasemkhumbini noma esikebheni ababesebenza kuso uthi kwase kuma indoda eyamaya lingana nesikebhe ayigqoka ingubo emnyama enensephe esifubeni uthi ayisibabuza ukuthi niyangazi ukuthi ngiubani yini mina uthi ayisephendula amadoda athi ayasikwazi yayisithi le ndoda mina ngingushembe yayisithi lo ofile yasho kanje ngoba kwakuyilesi sikhathi inkosi enkulu yasekuphakameni ikhothela ithi ngiushembe lo ofile uthi kodwa mina kangifi uthi mawungasuka manje uye lapha emzini wasekuphakameni uthi uzawungifica khona kabonga uNkulunkulu ngakho njengoba silapha nje kuvunguza umoya wayo inkosi enkulu yasekuphakameni ingakho babilanga mayehlangana nomlungu embuza ukuthi wena ushembe na uthi haya kusimina uthi lo mlungu kade ngangizwa ngawuthi lona hayi wawuzwa ngobaba uthi usakhona yini uthi lo mawufuna ukumbona afike emzini wasekuphakameni uzombona uthi ngibuza ukuthi usakhona yini uthi kodwa mawufike khona uzophiwa amehla sezulwini ukuba umbone wayezofika abone nina bese yambona ushemba kabonga uNkulunkulu manje sikulezi insuku zalesi sikhumbuzo senkosi enkulu yasekuphakameni eyathi mayisuka ezweni lasentabazwe mayisikhuphuka ihamba namakhosikazi ayo amane iphelezela nomngani wayo kokumfundisa uMahona umfundisi webandla elithile lakhona ezweni lasentabazwe uthema isefika estationi lomlungu wabe sekhipha umhelane abe ufakile kuye ekhanda wayesewunika inkosi enkulu yasekuphakameni uthi shembe thatha lesi sigqoko usifake kuye ekhanda uthi lapho yakhona oyohambisa izwi likaNkulunkulu uthi yositha ngasilanga nangempela yasithatha inkosi enkulu yasekuphakameni yasifaka uma ngenye imini isiphakathi komuzi wasenhlanhleni ePietermaritzburg ilapho khona ekwaletha umuntu owayebanjwe ngetshale egula ewubhaca uthela umuntu mayibathandazela abantu bonke lapha etafuleni elalilapha yayibekile iTestament elalo kukhona nesigqoko sayo isibekile lapha yathi mibathandazela bonke abantu kwase kushuka isishingishane somoya esaphephula isigqoko senkosi enkulu yasekuphakameni sase siyowela kulomuntu owabe gulelele phansi etshalini sathi masimshayele sisigqoko ingaleso sikhathi lapho kwaqaqeka imsipha namathambo nakho konke ukufuka kumphethe kwaphela ngaleso sikhathi yabe sisithatha inkosi enkulu yasekuphakameni isigqoko isifaka kuye ekhanda mayisimile ithi lesi sigqoko kusukela namhlanje kakusesona isigqoko engasinikwa umngani wami umfundisi uMahona uthi kodwa sekuyisigqoko sokuphilisa sasezulwini wonke ushembe yokuba khona kuleli bandla uyobonakala ngalesi sigqoko manje sikulezo insuku enjalo zihlobe ezinhle enkosini ingakho insizwe zayizithi indaba isesigqokweni
Manje makuqhubeka mawuba bamkhulu kufika esikhathini lapho ezawufika emhlabeni kwafika ngisho abaprofeti onkabinde oyengumshumayelo webandla lamaluthela engakhonzi kuleli bandla kodwa waprofetayo ukuthi kunomuntu ozayo emhlabeni uthi lo muntu uyafana nabantu ngokwenyama uthi kodwa ngaphakathi kasiyi umuntu kahle. Nangempela uShembe wayenjalo mawumbuka ngokwenyama wayefanele nabantu bonke kodwa indaba enkulu yayingaphakathi kuyena. Kuthe ngelinye ilanga lo mfana uAbednego kaNgcobo entshontshile umoya womlungu sengizohlala phansi uthe maye untshontsha wayeseba nesazelo sokuthi wenza isono wenza icala wayesehamba yakumfundisi wayekhona endaweni umfundisi womlungu ufika kuye uthi mfundisi nginesazelo enhlizweni yami ngisole ngathi khona isicala engilenzile nesono engisenzile ngizovuma lapha kuwe uthi umfundisi hamba uyothandaza uNkulunkulu uyathethelela uzothi mawuthandaza lapho uthandaza khona uzakuthethelela. Yasisuka le ndoda isiyothandaza lapho ithandaza khona ekhosombeni layo yathi mayithandaza ilapha khona yabona isibonakaliso ithandaza yabona izandla ezayivela yayisibuza ukuthi lezi zandla ezivelayo zichazani yayisibuela kumlungu iyomtshela ukuthi ngithema ngithandaza lapha ngibona izandla usethi lo mlungu hawu mntanami bezinjani lezo zandla uthi lo mfana bezimnyama uthi lo mlungu hawu mntanami uphuphile usathane hamba futhi uyothandaza ngoba yayingekho into enhle engavela umntwana omnyama kodwa ithe ivesi wabakhumbula abantu bakhe abanquluzisa obala wathi emthandazweni wasibuyisela kuye ukuba sibe ngabantwana bakhe njoba sikakade sasingabantwana bakhe akusikhona ukuthi uShembe wayeqala ukuzosithanda kodwa wayesibuyisela kuyena ngoba from nje ukhona uyeza hamba utshela abantu bahlanganise nawe ubaqoqe ubatshela ukuthi lezi zandla abayibonayo izandla zikaNkulunkulu sekuseduze ukuthi umbone. Waphinda umfana wakumfundisi mayefika kumfundisi uyaphinda uyasho uthi ngiyibonile impela izandla zivele kakhulu uthi ekuveleni kwazo kukhuluma izwi lathi lo uNkulunkulu sekuseduze ukuthi ngimbone lapha emhlabeni. Wayesethi umlungu mfana usathana ukwembetha hamba uthandaze kakhulu kodwa wayesexwala umfana ukuthi hayi lento engitsho nomlungu ayikho wayesehamba eyothandaza uthe mayithandaza wangabe saya manje kumlungu wayeseyikholwa lento ayitshenwayo ilelizwe elikhuluma naye. Kwathi ngelinye ilanga eThekwini edlala nabanye abafana ingalesi sikhathi ekwamakhona isitimela lapha ya kwase kwehla indoda eyathi mayethi iphethe ibriefcase wayeseyibuka kwaqondana amehlo nayo wayesebuka izandla wayesecabanga ukuthi kambe lezi zandla ngayibona. Wathi meyibukisisa lezi zandla wayeseyakhumbula ukuthi lezi yazandla ezavela ngithandaza kwashiwo kwathola umuntu usayikhona emhlabeni sekuseduze kube ngimbone. Wasuka lapho lo mfana waphatha iportmende lika babamkhulu wazi wayombeka emakotishini emsizini lapho babamkhulu afika ahlala khona. Sengiyagcina mawu babamkhulu eseyivalelisa emzini waseyilindile uthi ayimini enhlanhleni ngoba uvalise ikhawu mhlasimbe ezintathu mayevalelisa enhlanhleni wakhuluma amazwi amathathu uthi maNazaretha angikaze ngicele lutho uthi namhlanje uNkulunkulu usezawungibiza kodwa nazi izinto engizicelayo uthi ngicela ukuba ningithande ezisho yena uthi nithandane ninodwa uthi nithande uNkulunkulu uJehova. Ayibongwe inkosi. Uthi angikaze ngicele lutho kodwa ngicela ningenzele lezi zinto. Ayisevuma ngempela amaNazaretha wayesesuka esebheke enyakatho uthema isesenyakatho ingalesi sikhathi afika khona esigodini sikambazini lapha khona afika abuza uNkulunkulu ukuthi lapha umzimba wami ozowulala khona la selikhuluma izwi lathi buka lapha wayesebona izinkawu noma amakhonde ezinkawu ezazilwa uthema ebuka kwenzekani lapha kwase kuthiwa hayi akusiwona amakhonde ezinkawu lawa kodwa izingilosi lezi ingilosi yakaZulu nengilosi yasesilungwini uthi njoba zilwa zibanga umzimba wami kodwa wayethe ucela simthande sithandane nathi kodwa satholakala lezi ingilosi ezimbili zilwa uthi ziyabanga
ile yasesilungwini ithi hayi kufanele umzimba wakho Shembe ulale lapha. Uthi ile yakwaZulu ithi kufanele umzimba wakho uyolala kaZulu ngoba uShembe wayeze emakhosini akaZulu. Uthi kodwa uShembe iyangixaka lengilosi yakwaZulu ngoba kwathi mhlazana ngibuye enhlangakazi. Uthi ngathi mangibuye enhlangakazi ngaze ngahawukelwa ingilosi yasemampondweni uRafael evathe izihlahla ezokuqala engayinikeza abafundisi lemjive fakwa abafundisi makuyiwe enhlangakazi. Uthi yona ngilosi yasuka emampondweni iphethe insabula lapha esandleni sayo. Uthi yathi mayifika kwayiyona engiholayo ngibuye enhlangakazi. Uthi kodwa ingilosi yakaZulu yayiqhenya izitshena Nkosi msabezwile. Amen. Siyakubonga nguye onguye